Ni vizuri tuweze kupimwa ili tuweze kujijua vile ambavyo tulivyo. Hizi saratani zikijulikana zikiwa pale mwanzo, kuna njia nyingi ambazo tutaweza kusaidika na pengine watu wetu hawatakufa sana. Ningetaka ku-encourage kila mtu ambaye ni Mkenya kuwa na hii NHIF, na hii NHIF itakusaidia kwa sababu sasa tuko na universal healthcare ambayo inakuwa piloted, na najua kwamba tukiweza kuingia kwa hii itaweza kutusaidia. Tunaambia watu wetu waende for screening. Tunahisi madaktari wetu ambayo wamepewa hekima na Mungu maintain magonjwa yetu, because hawakufanywa ma engineers. Wao ni daktari wa kutufundisha mambo ya lifestyle, ndio tukibadilisha tunaweza kuona kukua nafuu katika jina la Yesu.